adventure has a different story, and this time, maadtong dami sa Camotes Island, pero nagbagyo man sumaoni ang mga panghitabo. Sus, mao na diha. So nami karon sa Danao guys. Ano na lagi metro lagi. Nya magkamotes ta mi pero nagsignal number 1 man. So asa ta? Sa May lang option. Sa lang option. Init aron. Option Mount Kapaya. Yan ang aming huay man eh. Mas palibog itong tawagan. 5 hours akong gi-google para mag-search sa kana mga kamotes areas niya. Tingnan lang sa Coast Guard niya. Coast Guard, you want some clever? Oy, buwag na. Kalasuan naman na yun. So, mara siya ang pinaka-kawal nga adventure, guys. Unpredictable adventure. Makibawa sa padong. Nahanggang may side trip karon. Let's go! For chicken sir, dios lang sir. Chicken. Okay. Chick lang po. Kauban yun to chicken sir. Sir, 6.7. Di man ilang baliog niya sir? Okay. Point. Welcome to Maayo San Remigio. So actually guys, mo niya pinaka-usa sa mga pinaka-impromptu na mga laag. Kaya mo ang plano, kaya wala nang dayon. Dami karon sa mga pinaka-laisyo nga lugar din sa Remigio. Ni-level up naman ang SMS. Okay. Cool kids na cool kids. Eh, cool kids to rich kids. Rich kids. Rich kids, patay na nyo. Ingon lang tamo about sa updated operations resort front desk 9 which itong atong restaurant is 9 but last call of orders until 8. Atong pool is 10, atong beachfront is 5 but all outlets is 5. 5 ang beach. Yes, 5 ang beach. So, dapat alas 3 so guna tayo lang ha. Sige, but all outlets by tomorrow mag-office as early as 7 AM but kung ganahan na dyan mag-room around pwede rin maka-on as early as 6. And then since we're staying here for overnight naman, ang standard check-out time for tomorrow is 11 AM. Ang atong wifi password nga kung yata sa inyo, sir. Pa-share lang ko sa hapay, that's for the entire resort na all devices kan ko na wala yung moment. Anak ko. Anak siya na Same lang gapon sir, atong TVs, wala pa siya channels as of now, but don't worry, may if you need any assistance or lalo tayong mga question about sa atong room reservation, dial 0 lang ta, provided ka telephone inside the room before 9 para ma-assist you. Ni, lasing kuro tama ng kuhan. Daga. Wala sa sunset. Ano, Juby? Nadagan sa amo, no? Ay, daga sa inyo ha. Hi guys, so wow! Nice. Oh. Hi guys, welcome to my resort. Ano ito? Sir Art, room tour. Charot! Room tour, guys! Oh. Aduh. Masih full. Saya naman ko. May aircon na. Oh, bagi may kasud. Room tour. Okay, room tour. This is our room 134, and we do have 2 beds over here. Charot! Atay TV. Atay TV pero wala channel. So, ang manghagok ron guys, kay... try kami tabalo. Oh, tala mang hagok. This is the bathroom, guys. Shower. Okay, so ganun ako. This is the vanity mirror. Supposed to be good for 2 ra siya, but kanang okay naman siya, good for 3 naman sa naray additional nga bed guys, or like sleeping stuff. So, kuhaan mo na siya ang view sa mga gawa sa mong room. Oh. Nya mo na. Oh, pili na dala mo siguro magkuha, no? Nasa may beachfront, guys. Diya, cliff. Nasa park dire, oh. Mana, oh. Diba, la issue. Okay na mo diyan, ma'am, sir. Ikaw, magsaba-saba na, makadungog kayo. Okay. Pwede na ta pangkuhan guys, pangligo. Dili mag rash guard lang ko niya guys. Pero wow kada sa leggings.
Good luck ani. Matag wala jellyfish dire. Tana. Practice mo natin. Kuya pila ko practice kinabi ko na to. Tuloy ko na unya. Ako man. Kato mga. Oh. Guys, malayo may ko na atong ana-ana guys katong up katong susinig atong sa ubos. Hey guys, so nata dali karon sa Maayo kulig na to ang tagiya og anak sa kuan Maayo si Renson. Tagiya sa Maayo. Ug ang pana lalay sa. Tour na ta ni kuan ni Sir Renson karon. Na park dire guys. Ay kainit uy. Kabihan. Mo ni bagyo. So wala na restaurant. So na cliff dire oh. Sigurado lang nila no, so siya pwede sa public. Try na ako diha. Siguro kay namo ta magharang. Kusog kaya hangin guys. I don't know if makaduog muna ako ani karon kay wala na microphone ng camera ha. Oh, may imagine niyo no ang kuan buhok na board. Nasa line ana oh. Kusog yung bao no. Kay ito ang drone policy diri sa Maayo San Remigio. So kanang adto ko dapat sa beach. Pwede na kukuhaan kisamot na ibang kagtao like OMG, it's so strict. So nanlood na lang ko dito lang siguro ko pala drone basta if ever ugma sayo ko mata kay I need to get another kanang clearance for the day. Sayo ko kanang wala pay tao pero kanang ngit-ngit kay Kodoy. Since ay na lang inyo hang vlog guys kay wala kay tay drone shot ka. So diri sa Maayo contactless na lang order and pay, di ba? Order lang na charge to room, pwede ra. Mode of payment. Oh, nara. Laisyo. Loading imong internet o sa mo na eh. Uy, wifi Ay, wifi. Manchis, nasinita, mayong bato. Brato. Wala man po dahil siyang relative sa po. Okay lang ti. Okay lang sa PO. Oh, chinter. Sino? O, sakto lang. Actually no, pwede mo tang lingkod no niya mag-order no. Dito dire magtambay sa kuan front desk. Paano tang online order? Dili mo sila katong orderan, di ba? Paano na mo? Mga baby girls sa SMS oh. Galing yaman. Contestant number 2, Miss Estrada. Oh. Miss Colombia. Oh. Miss Cubin. Oh. Okay, so daw tag Maayo kay para magkuan, maligo no. So, ari ta diri sa pool bar. Kay hilas matakang adlaw no. Shake. Nanako ang shake. Watermelon, watermelon. Mga hilas yung mga tito sa ibog. Yes. Inaminaw lang shake ba? Pilit sa pool. Okay, so pilit sa pool siya. An, kaalaman daw ni An, nganong parat ang ilang Ano man para lang tubig? Kaalaman. Kaalaman. Parat ang ilang pool because the density of the water cover the maximum of the earth and the universe is the Kabugo man ano? Kali explain. Ano man yung water ad? Ha? Ano man yung water oh? Okay lang. Balik. man. Oh. Hindi mo magawin kung yung sayan. Explain. Okay guys. Ano. Oh, balik man. Because the cloud is tilting and there is air counteracting it. That's why it will balik. Balik. Halin pa tayo mag-fry. I-fry na lang ito ha para barbecue. Kusa nga. So naan mi sa atbang sa Maayo guys. Alam mo may kuan lungsod guys, lisod kayo kay wala may transportation guys. Nangit-ngit ka adyo. Na. Ari na lang mi sa atbang kay na barbecue. Yay! Ang hirap din. Yarang manok. Diyan makibutang ko. Dinner outside Maayo. Pasa chay. Itadakimasu. Uy, naman niyagi sa kukuan. Good morning, Sabado. Oh, Domingo. What's your problem over there? Oh, kusog kaya ang balod nito. Oh, parang around to. Buntag na guys, 8:50. We already had our breakfast earlier outside the hotel. Outside the hotel. Just like yesterday, we dined out
because the buffet is quite expensive, so we have to go out and eat. Moto mo ang laglag nga kuan tanbi nga kuan Camotes sa unta karon. Moto mo bagyo man. Hi guys, time check. It's almost time to check out. We're already here back at the reception. I'm so sleepy. Nakuwangan sa kape gani ha. That ends our vlog for today. I hope you guys enjoy this video. Maski wala si Ayo kay una gibadlong ko sagod. Hindi pwede mag-drone. Ikaduha gusto kanya hangin. Ikatulo kay kapoy kayo. Laway lami kitong tulog. Kumpi kay ang kuan diri online so please bagay. That's it for today. That's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like, subscribe, is responsible traveler. Live, don't trace, and share, peace, and love. Bye. Hi, Te. Salamat. Dabol ra ako pagka. Ayo, napay bijoki ha. Napay bijoki. Nana ka sa ABCBN, Te, or GMA. Anong masasabi mo sa bagong presyo ng Tide? Sa pangalan dyan mo, Tek? LV. LV. Shout out to Ate LV. Thank you very much. Sa inyong pagkukuhan din. Sunod na po. Dari namin sa LV matulog. Shout out tayo tent natin. Bidarak. Buwan tamo kuhan niya bayag. Oh. Salamat. Pagkuhan.